Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Ebusha for akwaba shonko enkomo bibia sabe wajebre she Too Much GH. Yankopon sham se da bia da no mode mo support shonko etai eye fidie ye chi na te se mo hwe ye programs na ebiom sunu mode mo comment ahodo eba eboa yempa ema yetimi the best at the ebremu na ninti no munua ba na ama owusa majime dwen na mate adede mu de na te se ensema eko ene de eba ewo man mu de me friend trending issues ena me de ebe somo na me ko ensem no eso no anesefo bi aba bonti abetutia edetia aban te se ebufu show so pan wo mo kira ye bosu bebre ntem nye wo ma ye djuma se ne se fata se wo mo enye wo mo sori a wo mo ede wo mani che wo nyuma so wo mo ko so a eye empen dodo se wo mo spend ewo eye edjuma mu no wo mo eye ne ekra ma etrampo te se ebo mo din bia se edjuma ede ahye wo mo sase wo mo enhwe na nipa enkwa wo mo enhwe na te se wo mo entutu ne ye se wo bi yabre a ne hwemu ne de keka wonia no wo mo ye ne sa pepepepe ba so mekwa wi ye na te se wo ma ketu se fata mo se emra no na te se akechire na te se excuses upon excuse na te se delay ehun hia ene ba nanso ne niam no obi ye adwuma so a wo se fata na ketu se na bible kra aka no enu ana te se wo tira so edididi na te se wo de ko ne ba obi kra po a o fi bebi e wa bebi o ye adwuma na e wa no kra wo ba se na hyen a obefa krampo no eye sika ya kro ya e do be chia ka o de be efa aba ninti se sika ya wo mo a wo mo enchi wo mo ka na bosume kona bosume be na te se adwuma no ya na wo mo ye no na kwan be so pa eno mefa ede ahwe wo mo so enwo so ene wo mo busu a wo mo eni da wo mo eso nti ebufu shu a wo mo di ababonti ede ye demonstration ya no ekire asem no na ensem bi wo ha te se pani a wodi wo mani ma na spokesperson a wo kasa ama anesi foko na wo mo demonstrate nsem bi odi tu jana Ghana for say we dia wakasa atra wo mo kira se ye akechi a wo mo enye nti na te se koma edu wo mo nti no ebi mu kra do mo age ye ahyawo bomu ate se wo mo ene mema na deda na se be mu nya sika ede edidi no mo di ahwe mo se de be ya nyama be ko ede ma na ede ya o ye nipa ide obehia se obetoto no ho nyama obedidi obehwe we obechia akodo nti na sika no djuma wo ye no ye ntwa ne ka na te se amanfo so ehia nyama nti na de kwa no be ye na te se o maka ye ma ne mema se ma no mdo mo bachimu no mo ti ejire sika sa so ense fata because we djuma de na wo se fata wa keche de butafo ye ko tie se na wo mo epeni no editu ja na ye ba de wo mu bia so no me di asomu. Na sana mekano pepe saso ene yakohwe ewo eye video no mo ade aba wotu se enibra ba pa wakania no se na nikura mu ni dwe de fero ni ayira asem enibra de ya ka de dada emperifonse mo ka se wo de enibra ne ka enibra ba obi enim fere enibra ba obi enim se o madeja da bonti da bi o kana asem no se na asem no esifate se na be ya enibra na aba no na te I establish no obi ehu se na asem no o sifa aka ede fere nti we de na aban se mo mpese eya na sufo bebo ahyawo na te se o media o medima to na ashawo bo no mdo mbadwum no mtebo ni hu se ye de me adwuma wi a e den ara me ni ko hyempe mu obetwa meka na tese manyam sika na tese ne no na ban pade a e na ban emomode a na onye ntempa no mu nti omo e waso asopamanya sa de a de akika na de adwuma wa ye train for aketua ma na tese de o hwe nim so benya no ntimi nya ene se de no baje ade fofo mu se do mka we kra po de mo ye side job a wo mo pa kire se wo mo eye ate se no kra po mu ni se ense fata nti o market no ese fata mo nti aban be ya wonye ne ntem no fo market no enso mo na ensem ni beto odwane Ghana for ebi hu ne se anese for de wo mo ni bredi ajayo ensem de o mutbi ka bi pa na se wo ka se aban akeche won twam mo kenti na mo de mo hoji mema semi je sa semi da se mo du pa na se bo ya mo ke de se no de gina wa wuso se aban entwa wo ka na te se open tempa nya sika de hwe wona te se wo ka se be masem na mo de mbaji mu na se hu su so no ba na de nya aban ade so nya aban ha oti ene de so mo amoso nti se mo ka se nun na ma mo yesa na te se asem no mo de mo amo pe no sa beto aban so se de ahye no so kon se wono na ama no aba se nti be ya mo nka ne yie na te se Ghana for entima se mo de mo displeasure to dwa no
yate asese de no ekono bone de papa mu se obe edwuma ne entware ka but wo de ka wo se eruti na mo ye say de na te se ase de mo ya atra hye kakra ebi mu so wo mu edika pa wo mu edika ya se wo be bo homode I put you all in edwuma na wonim se edwuma we ya me ye no na maka de ato mo se me ye na menya so fa so na wo be kwa wie kire na te se so fa so empo ema eno kra na aka ho kra ma eye enede yetimi kasa na sifo ebi ye timodin fo kra pa wo ko ma so ye no obi yare no wo kra pa wo nya nimpo no here because e dey ara motivation ohia akefi onya kra se beba at the end of the month na be ye obetimi dey hin ho kra po no onya to oni ani bu afudi dada why frustrated etebe dey awona nya eni e dey hwe yare fo a wo yare anas obi a wa ba ne nchen se wo pa mua e dey fi eye ne ho no e be dey man we nya eni e dey hwe mu nti dey e ko no dey ehuma nya pass aban dey wo na be simu na te se wo mo are responding to wo mo enit no na te why yen temper because every be a chem anas for co demonstration at se wo mo treat man wo mo ko treftie for just 2 days bi no o man mu ye ayasabia na hodo no man for the easy crime doctors for crime bi mu e ka se nti so ma sha se bi mu dia na aban no into 90 no yen temper no wonka eye emma no anasa nurse for no ensem no bi fa mo so for me the ensem no AC na me the AC no wa wo hwe wa dwen trefa ho enese bomodia na fa so me e your comment section na bi am to share video way on all the social media platform Instagram Twitter @tumagh_ Facebook so @tumagh meeting the nana ama owuso na me yaduma ye be say dey share bi makramo. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura